Karon naa meron diri nagsiya pong uyog-uyog kay nag-aftershock gyapon. Pero para lang maka-update mi sa inyo ha. Amo gipaniguro nga makaari maka lantaw gyud mi diri. Kababayan maning update karon sa Santa Rosa de Lima. Guba gyud. Natoko di siya sa 1521. Nya karon agi ano grabe ka kusog nga linog diri sa Damantayan. Guba gyud siya. Guba gyud ang kini kasimbahan nga nga manginhaot lang ta nga diri sa Damantayan nga wala nay dain pa nga naangol or nangadaot aning grabe gyud ka kusog nga linog sa tanan nga linog among naagian diri sa Damantayan. Grabe gyud ka kusog nga linog gyud. So update sa mga taga Damantayan inani ang resulta sa atong simbahan karon. So karong adlaw amo ra gid i-update sa inyo ha sa katong mga layo diha. Nasayod mo nga inani na sistema sa atong simbahan sa Damantayan. So grabe kayo, pulpog yun oh. Ay. Ligon kayo ni nga bato ilang gigamit oh, mura siya anapog tan-awon pero gahi di kayo nga bato. Pero tungod sa gidugayon siguro, nihuyang na siya, trabaho pa niya sa panahon natong mga Kastila kato si Magellan. Nya mo ni resulta nga wala gyud surrender na gyud siya. Oh, grabe kayo. Ya di na gud nato mapugnan yung kinayahan gyud no basta ang Ginoo na mo magbuot. Kung ang Ginoo na mo magpulpog yun bisan pag naani pa ang sistema. So amping ta tanan. Karon mga kababayan, mo ni siya resulta sa ato ang taytayan nun diri sa Damantayan diri sa Suba area. Tanahon. Inani, dili na gud siya magian. Inani na, guwa na gid. Kuba gid siya. Ay taunahan. Grabe yun kayo, dako gyud trabaho unon. Ang gikan sa syudad, dili na sa bakod dito sa Maya. Kay dili na magian ang pikas pud taytayad guba po dito. Dili na gid magian. So ang mga gikan sa syudad, gikan sa Kawit, Paypay, barangay Paypay, Gidilin. Taman ra gid dito, dili na kalahos nga ri. Kay dili na magian no. Grabe kayo damage gyud ang taytayan diri. Trabaho unon gyud siya tanan. Hinaot lang ta nga wala na say mga engineer nga mga dato ani nga tarungon nagtrabaho aron nga sunod unta dili na may naani pa dili na may naani. Kani sa kakulangan man ni sa budget, saktong budget pero labi man ang bulsa man ang nainani ang resulta. Oh. Grabe guba gyud siya. Ito pikas. Karon naa meron diri nagsiya pong uyog-uyog kay nag-aftershock gyapon. Pero para lang maka-update mi sa inyo ha. Amo gipaniguro nga makaari maka lantaw gyud mi diri. Ug usa pa sad nga mga taga syudad nga mga taga Damantayan maka-update sad mong unsay nahitabo diri sa ato agianan. Labi na sa tulay. Labi na sa mga taga nagtrabaho mga OFW nga taga Damantayan. Mo ning update sa Damantayan ron. Nani? Dahil mo siya uyog-uyog kaya na may mga aftershock gyapon karon. Pero kaning kamuta na mo magakuha gid mi. Unta nga safety ra tanan taga Damantayan. Bahala na lang ning mainani atong taytayan basta wala rin nakalas ang kinabuhi.